nu le pa ten report thatak tak ten ron pe a lomam hle me a a then chon thade wilin zirang ti kha kan be se a kan ringa maro chu khati kara khanin zirna chang shewak lo kha inom theya tiang hun har sa takara pot he pato pa be tang tang de khan kin a hlotling tu te inni ti kha shila tran na chang she lo ro kha chu nakina ki mani bu khatur tu tur kan ni a chuwan chon the pato pa kan tran kha angai ni le zanin a chuanin kan zir tur hi man zana kan zir linear equation solve a dan pathum na kha kan zir lenga maro chu kan shil log du chu ro chu delete portion te poiron englo lenga tin a chuale aron englo lem lo pohian ani na taka chuanin method pakhat linear equation solve pa chuan graph cho kha nge number 1 chuak nge ni ta chumi ba ka chuak le chu linear equation solve ba ka chuan elimination method ang chi te mo in thiam chuan atok le deuh me a maro chu zanena kan zir tur hi cross multiplication kan en tel zeu don ani a formula by ha tur te ka pe lok chewa in lo thiam em ka hrelem lowa in lo thiam chu kan be se deuh ngota ti chuanin eng angin nge chu chu kan chaw dan tur te kan en don ani ti chuan screen kan non share cheunga marlok ko katlok ole in screen akhanin in muang tro in muem linear equation ni som parukti khalangem signal amon deu khan ron langhal mai lo ve thea le cross multiplication method in kan chok dona cross multiplication method a khanin manjana khanin a formula tur kha ka pe chewa akha in lo thiam em ka hre lawa formula ta khanin shiat ngai chu a general equation a khanin a1x plus b1y plus c1 equal to 0 a general equation ang khanita ni chon equation panhi om wang khanin x equation panina x bulami kha a2 ni le me ya ti chuan y bulami piang kha equation panina me chu b2 ni le me ya number hlang kha c2 ani le me ya ti chuan hemi equation pani minon pek lo ka thi khitami ang khian han compare taula mo khitiang khianin han compare taula ennawn a1 chu enge niang ta hian kan ti chuan hetila x1 bula hian eng number nge om kan ti kha sei thena mem x plus 3y equal to 6 tia x bula khen enge om 1 1 oma chu wang chuan a1 chu 1 ani me chuan y equation ma sa joka y bulami piang kha y coefficient a piang kha b1 ania b1 chu enge niang enge b1 equal to enge niang 3 ani maro chu c a khianin c ki equal to veilama om tur khenia plus payback angin ngai tola c1 tur hi heta 6 si dinglama om de atro
về là mấy cần vắt xuân phải chun minus sao này đó na cho bạn chun C1 hi minus 6 này cái tiền minus 6 này đây cái C1 hi về là mà tu rồi này hết ta đỉnh là mấy rồi mà khi về là mà vào em phải về là minus này đó thì chun A true này ngã B true minus 3 hey line bên này na mi hin muem một tháng trò chuan C true equal to le lam panga tangin kan son phei chon enge nyang veila ma zela turanga hisab tur khania tun mi formula chon minus 12 adik ta ne ti khi lo ni ta ti chuan a formula kha kan bai ha tem ka shelawa abai ha dan all sample tur engani a inglo ber tur ka pek cheu kha x equal to ti kha direct in thiam chuan kha thaber meya mo maro chu khami khanin lola thiam lo ne ro chuan entenan x tia hetia remang chi khan in thiam ni chuan b te ve khi rem ma sak tur ania 3 nia heta minus 3 b zo chuan c nia minus 6 minus 12 chuan hetan uai omanga chuan a value khom lenga 1 2 chumi zo chuan 1 value khomanga chuan b value bok kha le don ani hey b value ve b1 le b2 chuan c1 le c2 1 le 2 a1 le a2 chuta b ve kha asir ton a khanom ta ni mo ti chuan khimi mang khianin ain puntir tur kha a cho chua thea mo he tian hi akal dan chu nia itia chu chun cho chua kan ti chon hi ti hian ania x by sei deu du zong he kan rem photanga ti hian ati rami achung berami 3 le heta zuko kalami minus 12 he nia input tirang chon minus tia minus 3 le minus 6 he hi puntiranga chuan equal to y ni lenga y mi tur chu heta minus 6 le mai 2 nia minus 12 le 1 chuan 1 value tur kha 1 into minus 3 minus 2 into 3 mo ti hian lo nianga ti chuan khi x by kan puntir chuan pathum le som pani chu somthum le paruk minus 36 lo nianga chuan heta me hen bracket pona minus in auma bracket chunga minus vai ni ma minus vai ni ki plus ne plus into minus ani le minus 18 ti chuan y by tila hi paruk vai ni som pani ania ti chuan minus into minus plus ania paruk som pani vai khat som pani ani ta ni equal to 1 by pakhat vai thum pathum minus into plus ta hian 2 le 3 puntira hian minus pani vai thum paruk anita khiti zong khelo ni ta ni ti chuan hei hi ta hian la chok le tela x by kan tianga ta khianin minus ve chu pel turani belania somnga le pali chuan y by minus le plus ni 0 ni chuan 1 by ti hi minus ve ni ben bel tu ne minus 9 ani meyang ti chuan hemi te a hianin hemi te tang hianin x equal to ti kha a cho chu thei ta ni mo x equal to ti kha ka cho don chuanin he ti lai tang hian x equal to ti tur hianin hei ama hi la photilang ro ma hian alag dan chu x by minus 54 le equal to le lampa 1 by ti hi balak turani ti chuan x value jong theyang mo ti chuan
x equal to lo ni khan therefore mo 1 by minus 9 into minus 54 minus ve chung le noi mi hi a in ti plus anga pakwain somnga pali chu avai ruk ani don ni chu tiang bokin y ve thung kha kan zon du chuan that is y by 0 equal to 1 by minus 9 alo nianga chon y equal to therefore y equal to minus 9 into 0 equal to 0 by 9 alo nianga 0 chok mai don ani kha ni ta a ti chuan khiti ang mangken a hmaa kha kan cho multiplying equation 1 by equation 2 by kan ti vak ang kha ngai lovin formula mangken a theia tuna mi formula khiti ang chok vak lo khet in by ha thei chon ai la thale ma het mi solution is ek photila solution is x equal to 6 y equal to 0 ti khala ni ta ni maro chu khi poki ala sei zo ka khi ai khianin formula hi hetiang hian by ha tu la du thu samani zok ma ti hianin by ha thei chuan x equal to ti kha sa top ta ni mo b1 by b1 c2 minus b2 c1 b le c ve ni chu a ol sam zo no b1 ania c2 minus b2 c1 b le c ve ni mo b1 c2 b2 c1 ania a hnuai mi hi a1 b2 a le b ni thung o a2 b1 ki uai lama po ni khitami ang ki a formula he hin by hat chon ti hian in tinghal mai don ani a value hi da mai don ani b tluk pui hi enge i da hal me nga b1 tluk pui chu 3 nia chuan c2 tluk pui chu minus 12 ania kan chok ve ang kimi ang khian b2 tluk pui kan da le nga minus 3 c1 tluk pui chu minus 6 divided by a1 tluk pui 1 b2 tluk pui minus 3 minus a2 tluk pui 2 b1 tluk pui 3 ti chuan hei hi kan puntir chuan pathum vai som pani minus som thum le paruk minus into minus plus into minus som le pariat mo minus som le pariat ti chuan hnuai lama mi hi minus 3 minus 6 equal to minus 9 ti chuan hei chu minus som nga le pali equal to plus 6 ti hian a chuak ngal don ta ni chu tiang tho chuan y value hi ti hian a chaw ngal thea hei hin by hat chuan katina a formula mi a hian a hnuai lama oma hin ang ve ni a1 b2 minus a2 b1 ti chuan hela hian b1 value chu heta kan zia sakin en menga 3 ti chuan c2 value chu minus 12 minus ngoro nang mala anh lo rem phot tur ne na heta hianin b lama chun c le 1 c le a nia c le a chuan c1 a2 c2 a1 in tretang to chumo x lama khan b le c nia b le c nia y lama c le a chumi ka soyom je chu x lama min ba ha don hian b1 c2 b le c charchan ni chu b1 c2 b1 atrain entrana b1 c2 chon minus b2 c1 ani le me ya chon y a chon c le a ni ve thungta c1 a2 minus c2 a1 ti khan le me a hnuai om ki chin ang ve a1 b2 minus a2 b1 ti ve nia ti chon hi bai ha to kha chon hemi a huna tak hian a value khi da mai tu ni a hnuai lam chen ang kan ti wai ti hian
achunga kan rem sang khi ilakai nghal thei me a chuan achung lampang ve thung tur khi c1 chu minus 6 alo nia a2 chu 2 alo ni ta c2 alo ni la c2 chu minus 12 ania chuan a1 chu 1 alo ni ta ni ti chuan kan punti ranga minus 6 le 2 chu minus 12 ania chuan helai mi a hian bracket pawna mi le 12 mi khi minus into minus plus ania chuan som pani vai kha som pani ti chuan a hnuai lama mian minus 3 minus pani vai thum paruk ti chuan a hnuai lam hi minus 9 ania a chung lam khi plus le minus khi ai cancel chi ani he mi thei mo ai cancel a hei hi chuan 0 a chuak ani ti chuan 0 kha pakoi sem chun 0 ti kha lo ni ta ni answer po ngai reng mo therefore solution is x equal to 6 y equal to 0 ti kha lo ni don ta ni le ti kha nin tu na mi kha a khoi nge ol jok formula manga chaw ro hang cross multiplication method kan tia khan tu na mi ken a formula rem chop khan nge tia a formula direct a ziang hal khan intimo x equal to ti hal mai khan mo chu chin du jok don chon in by hat angai chu shet ro a formula ki by hat top mai tur a formula kin by hat anga chu a by hat dan to ko har lo x equal to b less c ni ta 1 na train in tran zel ti ka sheula b less c ni chon b1 c2 minus b2 c1 ni le me a hnuai lam kha chu a le b zel nia a1 b2 minus a2 b1 chon heta uai lama chon c le a ni be thunga b le c c le a mo c le a chon c1 a2 minus 1 na train in tran zel ni cho c1 minus c1 a2 minus c2 a1 a divide to chain ang reng ni le formula lir khan khami direct clear khan chok meng tro thamem masin by hat that view ngai le hey lo ni ta se hey in real ruin in rang to chu a formula này khan in compare nghal zerang a formula nen khan in compare zelang a formula ka ti chu heta general formula kha ta ni a1 x plus b1 y plus c1 equal to ti khi in real ruin in ang lawang that is heta hian a1 x plus b1 y plus c1 equal to 0 nia a2 x plus b2 y plus c2 takhian in insertion to chu heta number hlang c apoki number hlang constant number ki veilam panga omangin a formula nga kan da don chon ngai ta ni mo hate ti kha nga ya ta chuan le a1 chu enge ti ta hian soiru le two b1 chu 1 c1 chu veilama om pheitur ne kan rem thalawa ki kan rem that chuan veilama equal to veilama 5 ki kan da chun minus 5 ani don ani em minus 5 angai don a2 chu 3 b2 chu 2 c2 chu minus 8 a formula kha kan je kanga that is x equal to b1 c2 b2 c1 b le c ni me ta chon hnuai chon a le b a1 b2 minus a2 b1 kan tianga ti chuan b1 chu enge
1 C2 chu enge minus 5 minus 8 C2 chuan minus B2 chu enge 2 bracket 0 lama C1 chu enge minus 5 da sual mi alawala A1 chu 2 B2 chu 2 minus A2 chu 3 B1 chu 1 in mumhan em le punti rang le 1 ki plus ania minus 8 le 1 in punti rang enge chuakang minus 1 le plus 1 le minus 8 in punti rang enge chuakang pakhat variat pariat minus 8 chuak don chon ni le ta hian minus voi ni om khan enge chuaka in puntir tur hi 2 hmaa khian minus oma 5 hmaa minus om boka minus into minus enge plus pahnih voi nga som draw plus ve chu plus ane pahnih voi ni pali minus pathum voi khat pathum ti chuan hei hi minus 8 le plus 10 hi bel tur nge pai tur kan pai nga atam jok sign chu plus 2 nia anoi an 1 aloma 2 by 1 chu 2 ni khi lo ni ta a chon heta y kan ti leng y equal to chu b le c b1 c nilang c le e kan sei sual don chu le b le c ka chu x ania y a chon c le e c1 a1 minus c2 a1 ani le me a chuan an hnoi lam kho chin ang ab a1 b2 minus a2 b1 ani a ti chuan an tluk pui khi hetami kha kan enanga c1 chu minus 5 a1 chu 2 ngoro a1 c1 a2 tu c1 a2 tu a2 chu 3 minus c2 chu minus 8 a1 chu 2 a1 eta kan zia sai la kai the 2 minus 3 1 ti chuan c1 le a2 puntir chu minus som le panga tilai mi hi minus into minus plus ni dona pariat ve ni som paruk hi pali minus 3 equal to 1 minus 15 le plus 16 khi enge chuak don engmo minus 15 le plus 16 khi bel turnga pai tur ania enge chuak minus 1 plus 16 khi tam jok lo me plus 16 khi tam jok draw plus 1 a chokang chon 1 divided by 1 chu 1 ani ti chuan therefore the solution is x equal to 2 y equal to 1 anime cross multiplication method in chokro te wain khi nita apangai kha elimination ama kan jirang pon chokma la khi thau khi chuakang eng ma dang lam chuang lo kha share reng tur ani in thiam trep tong a formula ber khini me le heta hian le ta hianin a formula ang khanin that is a1x plus b1y plus c equal to 0 le
a true x plus b true y plus c true equal to 0 le a equal to a1 nge a1 nge 1 b1 nge b1 minus 3 c1 c1 minus 7 number lang ki c chu ni a true chu len ni nami plus 3 b true chu minus 3 c true chu minus 15 chuan x equal to kan ti don x equal to kan ti chuan x equal to 2 b le c kan ti mok ha b1 c2 b2 c1 by a1 b2 a2 b1 le b1 tuk pui kha minus 3 chuan c2 tuk pui chu minus 15 minus b2 chu minus 3 chuan c1 chu minus 7 chuan a1 chu 1 b2 chu minus 3 a2 chu 3 b1 chu minus 3 khi kan punti ranga pathum minus 3 le minus 15 punti ra khian plus nge minus chodon minus le minus in puntir khainge chin chiareng ro plus sign in ang sim in puntirin ain semale in puntira sign in anga mo plus le plus po minus le minus a po mai plus zelani sign in ang chu plus ti khan setor ain an lo chawin minus sign in ang an ne ki plus ani dona pathum voi nga som pa pathum som li le panga lo ne nga chon hela yan minus si akop kim talo ta ni minus voi thum in punti ne chon minus chuak don pasari voi thum som ni le pakhat chon an hnuai la me hian matinge bo 45 of khani alian do 10 minutes ka kam na se hai do long ni khoya mai te minus 3 le minus 15 a khian mo khita chuan puntir nia puntir a sign in ang puntir re chu plus bel le payai ro thung ko chuan paya khan mo puntir ni lo puntir le sem ni lo wa chuan I pai chuan atam jok sign je li langa tun mi chu puntir nia puntir khathem puntir ani kha ilangai pol dewatin ne kha puntira chuan ajang dei puntir tunmi chu puntira le pakhat le pathum hi minus 3 chu minus 3 chon hitla hi minus pon mi le bracket chu mi minus hi minus voi ni chon a copy mi khan plus ne pathum pakua ti chuan li nga tang ni khat pai kha engzang eniang pa nga tang pakhat pai pali tro ni li pakua pathum kan pai chuan 24 le heta hi tunai non zone che khan ta ni minus 3 le plus 9 ti sign in ang lo chu pai ani sign in ang lo chu pai tur quatrain pathumi pai chuan parru kan nitro anem pakua tanga pathum pai chu parru kan ni adikem chuan atam jok sign the puang atam jok chu plus ani atam jok chu plus ania ti chon ki parukini sem la chon paruk voi enjanga paruk voi li som ni pali ni tani x1 ni li tuk tani
ti chuan heta hian y equal to kan ti le don ta ni y equal to kan zong ve le don mo y equal to chuan c1a2 minus c2a1 divided by a1b2 minus a2b1 ti khania ti chuan c1 chu enge ni kan ti chuan minus 7 le a2 nem puti tu na a2 chu 3 nia minus bracket 0 lamo afela ni me chuan c2 chu minus 15 chuan a1 chu 1 ani ta ni ti chuan heta a1 alom le a1 kha 1 ania b2 chu minus 3 chuan minus 3 into minus 3 hilo nianga ti chuan hei hi pasari le pathum khi pakhat minus ne pakhat plus ne minus into plus chu enge chu minus sign in ang lo puntir chu minus bracket ve ve re ki puntir ti na ne pasari vai thum som ni le pakhat minus into minus enge hei ta minus minus plus sign in ang puntir re chu plus som panga vai khat som panga pakhat vai thum minus 3 chon helai in minus into minus plus nia ti chuan hei hi paruk achung lampang khi minus le plus su bel pai tur nia ni khata train pangai pai don ti na ni mo ni khata tangin pangai pai chuan exam la chuang paruk aniam parula chuang em parukala chuang che che ni tro ti chuan exam la chuak minus 1 a chuak ta ni chuan therefore the solution is x equal to 4 y equal to minus 1 haka answer lo ni le mai don ta ni ti kha chuan in chok thiam to me anga tro palina thiam to ngem palina hei hi ni palina chu khi ni a a b c khi kalak sak chunga nang mani na ba ki chun ti don nia ta hianin a1 x plus b1 y plus c1 hei ne compare tur ani a2 x plus b2 y plus c2 equal to 0 ta hianin a1 chu 2 b1 chu 1 c1 chu minus 6 a2 chu 2 b2 chu minus 1 c2 chu 2 khi equal to ve lama khen om sa ne a formula angin ain rem sa ti laia bi khian chu kan thedon ne ti khian in lo chokang khi chu in cho tang ka kal sanang chuan pangana po lo en taila pangana chuan in hei tian kan la lenga a1 x plus b2 y plus c sorry a1 b1 c1 equal to 0 a2 x plus b2 y plus c2 equal to 0 which one that is a1 equal to 11 c b1 equal to 15 c1 equal to 23 a2 equal to 7 b2 equal to minus 2 c2 equal to minus 20 chok thiam em in chok thiam em yes sir alo mom lut to ke in cho turin dang khi chu an huna hek lo so tang mo ti chuan hei hi lo om ta ni khit tianga lo om khian mo ama hin han la kai anga
hian in tianga or in tianga equal to heta ama hin lakai nga hian ti dei tur ani hi tianga chuan heta LCM ilanga LCM ki som pahni ni ta ni mo LCM ki som pahni ni ta pathumina voili 4x plus palina voi thum 3y loita chu or 4x plus 3y equal to pali voi som pahni somli le pariat mo loita masek tunami formula nga kan rem don chuan equal to velam rem vector nei khamo laksol lo deuh tur khan ti khan hi equation 190 dei anga mo equation 2 na hi LCM paruk le pariat hei paruk pariat alointa pahni na voi thum voi li alointa pali voi thum som pahni voi ni somni le pali ki LCM lo ni ta ni mo LCM lo ni ta ti chuan parukin ni li chu paruk voi li nia pali voi nga som ni x plus pariatin avoi thum pathum y lo ne nga equal to 4 ti chuan or 23x plus 3y equal to ni li le pali hi heta hnuai mi ni li le equal to le lampanga 4 hi punti ranga pali voi li ezat nge som paruk pali voi ni paret pakua som kwa le paruk alo ni ta dei ta ni hei hi 23x ngoro minus lo male kalau la suala ni mo lok Lai minus tur minus 3y chuan equal to le lampang 96 kan da chuan minus 96 ni equal to 0 ni to don ni equal to ki both thei lo ti chuan he equation 2 na lo ni anga endameng sa tu na jana ken mo 23x kui mi ni ne 23x a ki mo ngoro kan sei thaleng he je chumo tan hnuai kan jek mai hetan LCM khamo somni pali ni ta tro ni li hi 5x hnuai mi parukhian sem turani LCM hi mo parukhian ni juk semang tetem parukai semina voi zange avoi li ni tro katong se them parukin avoi li nia achua ka kha achung number na khem puntir le tur achunga panga lom sa panga voi li som ni anita manem parukin LCM juk sema ahnoi lampang number khiani juk sema I divide anga achuak equation kha achung number nen hem puntir le tur Sethem. Apia mi po pariatin ron sema voi thumania achung lampanga uai kha number kha 1 chawani wangin pariat vai avoi thum kha ni ta ringot ta ni chuwang me chunia le ta khianin hi mi te a khianin that is timenga A124 B123 C148 A2223 B22 minus 3 C22 minus 96 alonitani tamte metro le tichuan C1
tawp minus 48 hello ni nawn C1 ngoroloko kalau lah soal minus tur chalutuk lo mulawa minus 48 chokrele de tengan lo minus 48 lo nianga therefore x ini kan tujuan b1 c2 b2 c1 by a1 b2 minus a2 b1 lo nianga tujuan b1 chu enge ni le nanti chuan b1 chu 3 ni c2 chu enge minus 96 minus b2 chu minus 3 c1 chu minus 48 khi bị cấn chop chua sa khi n chop to meng mo formula set ka chan a1 chu 4 b2 chu minus 3 a2 chu 23 b1 chu 3 alo ni ta ti khian alo ni ta ni ti chuan khi kan punti rang kan punti ranga kan puntir chuan ta hianin pathum le somkwa paruk khi ain puntir chuan plus le minus ne minus ania tro minus pathum vai ruk som le pariat pathum vai kwa somni pasri ni riat 288 mo minus into minus plus into minus kamo akop kimlo am chun minus zel ni me jong chun shmero chuan pathum vai riat nipali pathum som pani som pali za samli le pali lo nianga ti chuan hnuai lama mi minus pali vai thum som pani minus som ni vai thum som ruk lo nianga mo chu som ruk le som pani chu som sari pani achan chu minus ve chu sign ni nang chu bel tur kan ti kha achung lampok ki sign ni nang ve nia i belanga pariat le pali chu pani som pathum le pakhat chu pathu pani le pakhat chu pathum kalpuinen pali ti chuan minus ve ki plus anianga sari ni i chokte nga sari ni du le i sem thea i du le i chokte thea pani pun chokte ngat le sa the entinan chokte photang engin nge kan chote tang sem ve thei tu numberin chung len hoi sem ve thei tu te kan sem hian ruala semi chokte chu ni me pani na vai thum avai ru pani na vai ni avai khat avai ru la chokte leila equal to panin avai khat pani som paruk chu avai riat panin avai khat avai bial avai riat tun mi avai bial tiang ngai khi ti sual na sa thei khop maya kim pur ngai chuan heta hian x equal to 108 by 18 chu chokte leila som priat chu panin avai kwa panin avai nga avai li pakwa chu na sem thei to mai ngo pakwa na avai ruk ani mai ti khan ati thei ta sari ni mun siat kher kha ngai lem lo ti chuan y value turang kha kan ti do na chuan y equal to kan tiang amo y equal to 6
C1 A2 minus C2 A1 by A1 B2 minus A2 B1 equal to C1 chuan a nge tluk kan ti chuan heti C1 chuan minus 48 A2 chu 23 C2 chu minus 96 chuan minus 96 A1 chu 4 divided by at hnuai lampang kha 4 into minus 3 minus hmaa kan rem to sa khalak mai to hnuai chu no ti chuan hi minus 12 minus 60 achung lampang ve thung akhi ipun tir ve thung don ta ni somli pariat le somni pun tir chu minus le plus ne minus zakwa le somruk chuan minus into minus plus nenga palin somkwa le paruk chu 384 alo nenga chuan hi an hnuai lampang hi minus 72 nia achung lampang khi plus le minus su pai ani thung ani kan pai don pai tur ani thung chu shet tur ani ti chuan minus zat nge minus minus hi tam jok ta zakwa somru ko train zathum le somret pali kan pai chuan zanga somsari le paruk chuaka chon minus ve hi kan selanga 576 by 72 plus lo chok ta ni tin aing lo hi kan cancel photang shiat reng theinan ti chuan patnin chokte le ngau meila patnin avai somthum le paruk mo chuan patnin avai ni pali pangaki chuan som pasari chu avai riat som paruk chuan avai riat kan ti lenga chuan hei chokte le taila patnin avai som le pariat patnin avai khat avai li mo ti chuan hei hi kan chokte lenga patnin avai kuwa patnin avai sari avai ni pakwain sari ni chu avai riat lo ni tani answer kan huta therefore the solution is x equal to 6 y equal to 8 kha answer kha lo ni don ta ni thang kan lo chok chok le ta mai ta ni tiang khanin cho tur ni ta khanin en lo cho thei khin tumanga kan cho sa kha in enanga in lakaya nga fair note bu in lo lakaya nga teacher fair note in lakai nu khanin fair note in lakai nu khanin en chungin in chok le phatanga thiam ni she thuna abu question chau khain enanga ti chuan en lo cho chuin tumang ti chuan hei formula hei en le taula khi te khi omita poron tel mai thea maro chu aron tel lo pal khanin le objective atena chuak du re khop me objective panga te hian kan thil cho tu ra kha antina a1 a2 ti vel lak dan kha chin thiam to tro hello a1 a2 ti lak dan kha chin thiam to ni a1 value chu x ma sa jok value khan me coefficient of x khan me
coefficient of y kha b kha ni mi lai me ya khami kha eta hian a practical in lo ziak taila practical in heta hian in eng maro le khabu mi he ziak taila a soi fianan all sam do le ka entinan hei tilai mi hi kan lo ziak don ta 2x plus y equal to 5 le 3x plus 2y equal to 8 le china kan chaw to mi a khan eng lo taila ta hian a1 hei heta amma sabera khan a1 by a2 ti oma a1 by a2 ti tur kha a1 by a2 chu a1 a nge omang 2 a2 a chun 3 oma chuan b1 by b3 kan han le ta b1 by b1 a chun 1 oma b2 a chuan 2 om ta ni a chu kai nang em hanen teule a1 by a2 khian b1 by b2 tluk em a chu kai nang em inang lo amma saber khian mai tharole amma sabera hianin a1 by a2 le b1 by b2 kha a in tluk lo chuan tina ni he heten equal to ama hetiom khan not equal to tina ni tluk lo tina ni chu a1 by a2 a1 kha a2 na sema akha b1 b2 sem nen khan a chuak in an lo chuan tina ni chu ai an lo chuan c lampang kha wangai tu ngai to lo ngai tha che ro a1 by a2 khan b1 by b2 tluk lo hrim hrim chuan c lam kha chu eng zat bon ro se va tluk am tluk lo momo c lam ngai to ngai to lo a le b chawa khan kha anin tluk lo chuan unique solution ani unique tiom je chu mane number sangnal nei tina ni me o a sangnal chu consistent anti answer om hrim hrim kha consistent ani o answer om lo ho kha inconsistent chu ni le me ya chuan kha exam na nga chuan in tinan unique solution ani don in engting e formula tur mo emo hetiang formula hi ni ta sela solution kha enge ni unique tia select mai tur mo khatiang kha multiple choice anga the pom thin ta chuan tunu miang khi ni khanin hei na china po x equal to te y equal to te formula po khi kan hmangani kha ka ziak karon ziak lan ki mo khitlai formula khin lo bai ha tang ti chon sub number 2 na chuan chu tun mi chuan a1 by a2 in b1 by b2 tluk lo sim sim in ani ta tro aniam khatlai kha kan problem chu ni ta a ti chuan b a1 by a2 le b1 by b2 kha ain tluk lo kha chuan ti khan unique ani nghal ma se khami te khalo in tluk ta se thil chi niom the ta ni lo in tluk ta se a1 by a2 kha b1 by b2 he heten a1 by a2 equal to b1 by b2 ni hian c tur kha ala om le ta ni kan thiam c tur kha ala om le ta ni c tur kha ala om le ta ni c hi engtin nge liang ti kha ni c hi atluk don nge don lo ti khanin answer dang le thei ta ni kan the theng em hello yes sir oh nachina a1 by a2 equal not equal to b1 by b2 ti ni chon nachina kan chong chi answer nei ho kha ni ta ni a1 by a2 in b1 by b2 tluk lovin ti kha c lam ngai to ngai lo o maro chu khi mi te khelovin tluk ta se a1 by a2 le b1 by b2 alowin tluk hlawani chuan he ta c kha awatluk lem ti kan enang c he tluk le ni c chuan answer kha om treu ti na ni thungani kha graph ma kan chaw chuanin hetian line kha ain tan tlang khan ain tan tlang na lai ta ki answer kha ni thina tro aniam oh maro chu entina ain to na lai kha answer ni ma se line pakhat khan lo bo po thua ta se om je chu tilai hian answer ni pheivek don tina ni ta ni ain bo thua chun answer kha om treu don tina ni a line om chung chu answer om don tina ni ta tro chu tiang chu lo ni ta chu tiang chu answer tam tak om don tina ni ta ni
khát yang khan i khan tu na miang khi equal to phei ve kan i khian a1 by a2 te b1 by b2 te c1 by c2 te ki a in tluk phei ve khian infinite number of solution antitani answer tam tak ti na ni answer pakhat chau po ni lo tam tak turang chi khani ta ni ti chuan maro chu c khi atluk lo thung ro chuan a hma lampang a le b mi te in tluk c lampang tluk c lo ni khan answer answer thei lo tur alo ni le ta ni chu in lo bai ha tang zanina ka chok nga lawanga chan chu i khi min bai ha chung khi kun ka pe chunga in lo bai ha lo khanin etia han jiang hal kenin i in buai de ulek thena solution turang chinin unique ani chuan engtinge unique ani chuan a1 by a2 not equal to b1 by b2 mo a le b in tluk lo ani chuan infinite number of solution ni chuan a b c kha jong kha in tluk phei ve gang mar chu answer thei lo ve thung chu a1 by a2 equal to b1 by b2 ne ma se c a va tluk lo thungang answer lo tiom je chu graph anga khan ngai to lo ta la hetain kokal hian in kokal na lai ta ki answer khani ta ain to na lai piang kha answer ni ta hetain in bo thua ni pen ain bo thua na lai avai hian answer ni ta ma se antinan line kha parallel in tin lom ta se ain silo kum kho don tina ni parallel ni jon ani em in manem line kha in tok mi lo jon ain to na lai chok answer tu ni line ain tok mi ase lo jon answer don lo chu no solution chu ni ta ni no solution khan ne ta ka chonin parallel lines an ni tina ang ani chu parallel lines ti chuan chu lo le chon equation sim kha dang lam de ulek ki tian thei ta ni kan chok re lo kange ai nok de ulek don kan chok re lo nga in lo by hat via ngai by hat chen via wa soi ve la khan shit zat ngai unique ani nang ting dan tur a1 by a2 not equal to b1 by b2 many solution infinite number of solution infinite number chu many solution tin ani me a1 by a2 equal to b1 by b2 equal to c1 by c2 ti tur no solution answer lo ani ve thung chon a1 by a2 equal to b1 by b2 ne c a tluk lo thungang ti chuan pakhat le ta ni pakhat ve le thung ki chu equal to non zero solution tini ve le thunga khatiang chi ani khan a1 by a2 equal to b1 by b2 ti formula te khi man mai tu ni constant term po lo miang chi ho anga khan manglon nia number thang lo anga khan aman tu ni hetlai formula hin lo ba ha turin ka pelok chunga a next question tur ho chu kan chok thri lawang question exam na chodan thinang po king ho wa chonin find the value of k ti velang chi tele sok thena kimi formula ki lo ba ha tla a formula ngau ki objective multiple choice te chok thena awang khan siat ve sim kha tha deleted portion of don nga don chu selo maila siat sim kha tha ni iti chin ki zane tan chu kan du tok hrianga ti chuan lo lu bel khaino mem ne lok nge lo lu bel te khaino mem the chin in report back kha roll number 22 theng citing Liana le pathum vel ni mo le tikhanin zanina hian roll number 1 copy tel lo lam la
le ka ti chin kha zanin tan chun du to kila en chungin in lo chok non levek don ne o chon kan cho lo in cho ve tur kan da kha in lo chok chun jom bokanga class le huna unique solution infinite number of solution te no solution engting a formula om dan kai soi zat thei tur ne o thiam in thiam theng em ha engtimete hasoi chale hello ye trong ko chat hello lo by hatur a formula kha lo by hatur ani mo chuan chu ba ka chuan a formula by hatur mo hey a top berami kha screen kan share chale do me ngayem ngoro kan ron share chale nge hey hi by hatur ngoro hey imoem a system of a pair of linear equation has a unique solution theih infinite number of solution no solution in non-zero solution in tibel hoki pdf in karon petel don chewa in lo by hatang tin na china kan chona kan formula manang kha jem a formula khamo x equal to b1 c2 minus b2 c1 divided by a1 b2 minus a2 b1 ti hokin jem in lo by hatang o hiam lu tuk turin lo by hatang en lo zia zat zat thai to inang manin in lo chok ngei bukang akha in lo ti turani le ka ti chin kha zanen tan chon kan du tok hringa ko ni se zanen tan chon bye bye phatu mang thave kule mang thau le le